Benetton Antares 760, 2005. godište sa 316 radnih sati. Ekstremno uredan, čist i očuvan brod. Ogroman prostor u kokpitu za sportski ribolov. Velika krmena platforma obožena kikovinom. Vrlo luksuzno uređen interijer. Originalni tepisi. Salon pretvoriv u dodatni ležaj za 2 osobe. Veliki kuhinjski pult sa plinskim kuhalom, sudoperom. Plovilo je prošle godine promijenjena kompletna elektronika, znači novi Garmin EchoMap 92, Garmin Autopilot, radio stanica, Levmar Bow Thruster, unutrašnje zavješće 360, veliki pramčani ležaj, ormari, hladnjak 50 litara, video ozvučenje, zatvorena WC prostorija sa morskim WC-om, umivaonik i tuš, znači tuš kabina. Iznimno uredan, očuvan, znači bez jedne crtice, reckice, bilo čega ili bilo kakvog nedostatka. Originalan bimini top u izvrsnom stanju, potpuno novi tikovi masivi na krmi, obalni priključak na 220 sa punjačem baterija, komanda u krmi, trolling u krmi, izuzetno široki bočni prolazi, znači nesmetano hodanje po bandi, integrirano sjedalo u pramcu, masivan i moćan električni vinč sa komandama iz kabine i komandama na pramcu, potpuno novi pramčani most sa rukohvatima. Znači otvor na pramcu, otvor na krovu kormilarnice, bočni klizni prozori. Podvodni dio plovila je kompletno ispiskaren, novi primer, novi anti-falling, potpuno novi cinkovi, trup je profesionalno ispoliran, znači na plovilu nema jedne ogrebotine ili jednog nedostatka. Pramčani propeler, zaštita za sidro od inoksa, na motoru je napravljen velik servis sa zlupljaškim remenim, svim drugim remenima, svim tekućinama, španerima, filterima. Plovilo je potpuno spremno za korištenje bez ikakvih dodatnih ulaganja. Plovilo se nalazi u našem prodajnom salonu u Zaprešiću. Isporuka na destinaciju kupca je moguća prema ugovoru. Hvala vam.